Kore pege whatapu ki a whio toa mawhi. Whatapu ki e Hawatonga. Tupo wono. Pege taina kuini whare ha mohe fo. Whatapu ki he oiki whanua. Pege ha matapure. Kia pege e kakai ko toa pe. Oku nau toto i tonga, te oku nau konga tonga, oku mō mea mai e ope. Ka e whai ate ki polokalama koen, ko e whamala ala pe ai ngāu e koen oku hanga kia e no whai. Hu whangat pe ngai tala whatapu, ka e tupe mō ke tau inas ka toa pe ki ngā osi mo vai koni ko whahokot koni. Mo osi mea i pe motore motuani. Motua tai loa. Ka koe mga tuunga he ngā oe koni ko hanga ki ai ke u whanonga moia he lolo tongani ki au ke aho hiwa o September. Whai ai mahopo pia mo tirila samurai, ko apu hai, samukai. Nani whakailo au ke mahopo. Pako fia i whainga maria ko ni, ke mō mea mai ke tau whemaino aki. Ianga ngā ko ni. Kororo tonga heni sani veri, fisko. Neonga ku nofo i Los Angeles. Pia koe ki whanau ku nau ki ai pe me whamopuna. Ko au pene ko whanonga hana ngā ue. Ki mua pia whai e ki i Polokalama. Ka ko fia ke mō mea mai. Ko mō motu a sevani tēni ko hika ko Polokalama ne ke hoko. Ko ki Asset Benia ke whamala atu. Ai ngau e koni ko hanga ki ai ke whai. Pea neonga koe ngau e nia. Ma whatukutuku ka ki whiunga e pa mo au. Ka kou loto lahi peke i tō whai ngau e koni. Kono hinga he kuo lahi ono tā palasia ki tau tolu he kulupu koeni. O kui koe patoa, klopolo. Ha koa e nau tongi tupe. Pena e hoko whoki whangi i palopare ma iai ki mua. Pa koni kua upe o te mao ki whare hapo pe mo e CEO koni e tongi tupe. Pea neonga ko whai hono tā palasia ki ta tu o lahi ta uini e whiha. Hono tā palasia motuani ka wai pe moto whamiri. Kore whamore ke whamiri. Si o mō lawe anoa ia he mea koeni, ko kau ai. Kai tuku pē mua, ke whai ngā oe koeni helo pena hasi anga. Lahi whakono tā pāsi au ki mua he kulupu koeni. I ui ngā pē whetau i aki he pia whakapolitikare. Pea tahe tuku aki lahi nai whai kia te au, koe pehe, koe sekreitai lahi au, ai koe tuku mariwhihi Amerikani. Nau kai e paanga ai ko stuku mariwhi. Me nau awe ki whanau ako i whina au mai o ia te pakake wahe pa nau whitari me tonga ki ha se ke nau sendi te pehe ma. Kau mea. Ko wha mea pango ia he loi. Ai tae manini ia e kakai koeni. Ko nau mui he tui patoa ke nau whao ngai loi koeni ke tukua kia ki au. Tala kou ia te. Tō vai ua. Pea tala kua e ku criminal case i California, State California. Pea nau whao foi post of ai mai hanga e pea foi mea moni. Ki he ku case ko ia pea nau ku alo livi ini, whine motua vai. Pea u whai foi pangoai. Ko kore whakamore atu. Ko ia te koe ka mea ku koui. Ko ia te. Talu ngai kau tahe walu mo fulu, tahe walu wono. Ko kau taha tatau pia ko ngau e ai o amake haon.
ko fiu pe travel pe malolo iate le pe ku iate pe aku ko ki fu ko ala ngau ka ta fare le pe ngau tu fo pe ki ngau ko ya ke ngau ta ko fiu pe iate po fu ngau ta talu ngau ko ya mo ya hon pe palo ma kon ku hoko ko fenga ki fala la pito me palo pare ma ko ni kono uhinga ko fa ngau ko ni ko fai o ko kau he tonga ko tonga pe ua i amerikani o mafike fai ngau ko ni ko au pe mo to ko al homa pe me ko mo to hala furi o si ta ono furu to pe mo to pe ngau pe ko kure at ko ni ke mo ilo o ke ka ta no ia pa ko ku ngau ko pau ke check ai the background check pa pau ke ai mo de clearance pa ka pau ke kiria mo de record he pure anga ko ka te kiri hate fai hia pa te lavare wa ngau e fai ngau ko ni he ko pau ke te au ki ta ngau ke ngau ko ni a government pa ko pau ke te au ki ta ngau i ngai mea whakapuri ko Amerikani i he pure anga ko lo tonga ngau ai kai nim ko ngau fai ko install o lo ke ko radio frequency o ku tese ngai mea whakapuri ko Amerikani pa ko ngau i hen he tainimi i San Francisco, San Jose e u area ko ya ke Facebook mo Google pe mo Apple o tonga awe ko falani koe loko koe ko kauta haya pu anga tu Baltimore Maryland na olo ngawe ai National Security Agency ko na to una fata to una fa puri amerikani na alo atu mo falani ta hala nuri uri ki hopo a Paula mo he tau ki stoktoni ania pe ola tu ko ya ko atirila mo ni ki kaupangi pe na uhanga o lere fralere ki filmo to lo ka lo nge filmo to faton lea o ta no me ka ta la mai fe mai ka me ko ki ma va me ko si ai training ota o ko si fai ke te o ke o te ofi fe tu atirila mo ni ki ka so tia ta la he kai ke ave ho ata mi hen ko no uhinga o te ki ha me ke sai ne o va de filmo to ai te mau no fat be ma to ai fai hopo na kai ko fu ke hu hata ki loto na mau no fat be i tu a be hallway ko hopo ko ni ko fa ilo e fi de moto a ka u ngau a ti la pa ko fa mo oni ko fa loto e ti la e fi de moto a ke fa ilo a Paula mo tau pe ko ne foi fa loto i ko ya o loia e fi de moto a pa ne ona o si vede hi e fi de moto a ia ki kau pat ki kau tongi tupe o ki ke loto ke alo hopo he ku loi ka fa o vare i he ne toi tu ha ke alo ngo hopo ane afi ko fa loto e tirila o i ko alo loi pe ko i ko anga hopo na dismiss ke si hawa Paula ko ki kau mui ane afi te ala tu ko te frauri ia ko motu a Daniela ta moni ki whanau, ta pehe ki he security ati la, ko se misi vete. Hau e whaofa, e te sio atu. Maha ko te fu pekala e peku na o si mate kato i lalo he whariki. Ka ko whakala lau ko unga ko ngā ue. He kau ko wiki ngā ue. Pa koe ako, kore whamore more atu, he ko lahe ngahi tuku aki i loi ko whai he kau taha koni. Ka ko tu ya ni te mahopo ko ni failo au ko pe ko hala loto abia ko fu warehouse ko ya ko na warehouse ko warehouse ia na ma he fo anga pa ko Paula mo tau na ulwa ki sign i he paper contract ko ke ngau ya ke warehouse ko ni o hu ngai ho fu ko atongi tu pe loto pe neo o ko kau he me ani na kai mo ha ku se ni te au ta he tong tupe na e fia feinga mai ai usama ke huang he takini mangea go ya mo kalo pe feinga mai mo tong tupe pa mo kalo pe ko tang mo to feinga te ke mo ta panga ke ta
i whainga programa koe nā. Ko usifika i pe au e i ku pe au paloparema. Pana e sai anga pe umarolo. Hena i toe mila hanga i uita o ka pana e more au se niti. Nau toki ilo piki mui kawai o ko ofefine. Uhinga ia e tu hake ke alu ke whinga i halawa whakafoki mai se niti ko ni. Pea neongo na tu oua e alu ke ai. Alu whamui mui whika ua. Na e mahino e mau mai. Pea o whalala ki e tu whiwhine koni pa mono hoa me e lai. Nana tā mai e toko mai si rini hu ke taha. Pa whakat. Whalala tang ave ke tahine. Ko wini ko uhena ko ngā ui whiska. Hau ke ose wiki hoko. Mahene halape. Kai te maa. Ko talangi ki whine ko ni hene tohi mai uta. Ka pauna u ilo ha mea pehe. Nai ka ki o mawahe me o mou ofisi. Nau no whai pepu ka mea hoko. Pako ia pe. Pako tu uia ke tai ni mi. Pako whamalo ki ngahi tokon ko tau peu tau teu ki ai ki he hopo koni o kwhai. Mea pe ko whia mau. O si au taki mai ngahi whetu taki. Ko mou risiti. O si asa pe mou hingoa me lahi mou paanga. Ke o mai ke alu moia. Ko o si pe mahopo mo tilila. O ko tāti kiti ai pe hono sui. A CEO. Pea moe tongi te pe. Ko hoka tui ke stepu hoko. Pea neongo ko e ngau e ko ni. E iai hono whakamore. Ko fia pea ko e fua. Area moe loia neafi. Pea neongo nau talanoa mo ku fuhalahi ki mu atu. Ki mea ko ni pa ne talamai ke tuku. Tuku ia he whakamore he ku pau ke whemai sin ko pe atu sai pe. Ka pau ko ku whatongi a pen ke whai. Pe te utu pe ke fua. Ai kolosi ko ni ko hanga ki hai. Pa koe ngai tokoni koe te mo whai o ko whie mao. Ka hiwa ko sepi te ma. Whai ho poe wata unoa. I he wholoa tolu he whare hopo ko i Stockton ni. Paka pau mo whie mao ke mo me ange ki ai. Ke tau kau ngā poupou ki hono whakailo ai CEO ko ni mo ne kau ngā ue ko te sio pi ai ko toko si manefi au pit ko lahe holo mui pa kono mea ko mai no i he kai te maha se ni tia kai lahe ange loi pa te lahe ange ngai whakamore ko tau ngā ue whai mo ave ke whamau anga ko hai tu ni pe ka alo ngai popula pe tau i tonga ko siri ni ko mea ia ana pe ko ne fufu i fe ka ko pau ke whai e whenga ki whata tolo e panga ko ni pa ko pau ke alu ke ao ki ai ala e sa ko fu panga kesi ko ni o kui kai ki to taxi pa ko na ngā ue ko e wahe ko ni ki kau ngā ue tai ni mi wahe kesi under the table o kai to kesi o kai to taxi ko whaamu ke mō mahino e mea koea pa ko whamal moreat mō ki pukata mō weke i sini he fo i wike ko ia ka mō mea ange ka ulawa taha pena to ange ka whai whenga na alawa ke aluange New Sea mo kau taha a media ke na aluange o whai hanga hi interview ka ke hulua ke ilo mamani. Ai ngau e kono whai. Ko tau pāhia, hono kape kakai, o ate kakai me nau totonu, me nau paanga, kono unga koe nau mai o recruit, mo hono lohi aki i nau tolu. Pia oni ke ahoni, ko tālea koe mea pea ana toko taha. Ko lahe ngai whakamoni, whiunga. Ke awe whakahaa ke he whamau, pea ke mea ki ai, ke au ki Tonga, ke au ki Nusila, Australia, mo whewhua ko hatonga ai. Ko taimi pēni. Tau tū whataha, ke whai mo ta ofi, ai whai ngau e pango mo kā ko ni. He kai peto e fōi, ai CEO ia,
ia taulau mua ta. Koe whakatonu, whai peki whare hopo. Kai whaingata aia, ko Amerika eni, ke te whai hawhonga o ku fu tae whiunga. Pa tok whakatonu ki mui. Ka totonu pe, alu whakataha pe mo tau ata mai rei, o koe ai te whanau, ko ato whangamopuna, ko ai te whatongia ke whai. Ko i whonga totonu pe, awe ke whamauanga, ke whatontonu me ai. Nea ngona ela he ngahi tohi mai ia, e mapalopare ma pe moisi o pehe, nai totonu ke ta, e pe aha moha, foi ngai o mahino. Kana me te piko ia ngea hukutaimi ngā aue. Tuku pe ia. Ke whai pe ne whakakaukau, ta mo ne kulupu, ka kou whakaofa ia ne afi. E kurere atu nau ki ta utu, e ku atu nau ki ta utu, o ware nau sua mai o koutou e asi atu. Na o stanga pe kai ta awheo ha tahai walo. Pe a whai e nau whenga, aloange kau polisi tō tolu, o mau ange moi tohi, koe ke mahopo. Ta mau ta anoa whi maari ta mai kau polisi, koe koe uhinga e nau aloange nau toia ke ka whai ngā mea, ko hunga pe ko whahange tohi, o mahopo, pakapau whi mau ke mawahe me ai, sai pe ko tanga ko wanga support yo friend ko no tong hau ko ene fi a paulo ta fi maria pe au hau ko ai loya paula o ta mai ke no fu pe ai ka mo fu ho pa pa pe tu pe a alta dai pe lalo ke to ki o se ho po pa ko mo ko la va ho po ko wini a paula ka ko fa ia ka pau ko au ko wiloi ko fonga hala o ku taki he si o ko ni e tirila ai ka kai ki ai hai mea ku te tua kai mo te whanau o pou i ke te alatu mo tau mari e ko ki mātua tangata koeni ko Daniela hafoka pia mo se misi vete koe mea ni te fo ia he te alu o mau mai ai koloa mau kaka ke tau ia kato whamiri tau o ngā ue ke mau mai mea totonu na tau hela ia no ngā ue i ke whawhanga ke tau whanau, mo fua ke tau kawe ngā. O te mui ha whaunga kākā, ke mauai ha te mo ui. Pa koe whaunga kanu pehe, o teo ke whotu pisinisia tiri lai tonga, ave moe mea ke hene whanau, kone sirini mei whe. Pea pehe, nai totong mo tupe ne whanau, kone sirini mei whe. Hau moe ne hala ata, o ta anake ho mou sirini tongi tupe, o whai aki pei ane whakakaukau, pia moe ne kasino, moe ne ngai whie mau, au ke ahoni, ku mo wato o eke ho mo paanga, ku tala mai, koe paanga pei a ana. Koe piru tingi pei a ana, no piru tingi whe ia. Koe malo mo paula mo he tau, ke nau huai ke piru tingi ko ia. Koe nau whe ngā ke turi, ai fofoanga pia mo paula, me he piru tingi ka nau mau. Ka mo mea ake ai kainga, koe hai mea te tau te whalalai ki haka kai peheni. Ke nau tuaki ai whai totonu moe wahe tāu, pa moe ata ki tua. Kai o seange, lahenge umea ku whakapuripuri ki, e mea ku whaasi mai ki tua. Ke tau o mai ki whonuani, tala fuke e kau pulua patoa, ke tau le mau tau toi me kau pulua patoa, kai fuke fwoi tau toi me kau pulua patoa. Tala na uhau he iwha mari whihi o hola heni. Tau hangatonu visa mai pe mei tonga, o hangatonu mai ki Hawaii he tā hiwa walua. Hau iwha mari whihi ko loro tonga e lati Honolulu. Tau toki hiki mai rewa ki ela he tā hiwa walunima. Pia huo ngau kau tahe i ngau e koe ni ko ngalotonga ngau he tā hiwa walua no. Ko foi pa ke he tue volo pe o maroro e os americani takai ai au ki to pureanga ngau e ko ni ka pau na hoto ta ha ko te foi kuiti ula ki pe ko te tari kita ka ko sino ko fai de pe ta o fio ko fi ngau pe o maroro foi ta ia te pa te fokia o ko ki ngau au ke ha ko me ko le to ai patoa
tongi tupe kau tak sapta mo to kon me ngau ko ni ko fatongi ko ni pau ke finga ki ta ofi e kono nga ku fula ai ngotu malo he fe finen ko lau me toki vete ki me velata ko kulai ga ko ni ko ke pete ulai ho ho ko ku muy at peni o ke a ho hopo ha pe ngai ni su fie ma ke tau fano mo fata ki ai te ki lai le pe pas ka pra marolo he ko ngau ya I he ni o ko ngau ya a ho no he wiki me he monite ki to kona sapa te pe ko fai ko ngau ya no pong ke fata no ai fiafi pe ko la ya ta mi ya ta foki fi ma ko foki so ki fa na mo fa mo nai lai ka ko ko ya ha mo to ko ni ala lava he kai ki tau fu kei tatari pe tau ma no kape ki tau tolu pe fai ko tau piko ia ka mahalo ka time bin ki ngau tu ma wai hen pai me mau ngau ku le re he fitu he isite ka ku fe mau ki alge ma ko tambala ngi ka ki no fo pe heni ke fe ngai ke lava ho po ni mo me ko ni tau o ko fe mau ke fai ke kulupu ko ni pe ko kore atu ka to ia ha u kulupu whakatupu paanga tatau me kulupu ko ni mo ka ta ke whakata ata me ai mo roki fika I pe mo tolu ko kautaha o ku inesia I ha paanga ko kautaha ia o ko e na u kautaha whakatupu paanga pe whakatupu ave si dini o whakahua I pe whalere na u kautaha ke mau hatupu ke lava totongi aki ai u invest ko ia ko toki kautaha invest ni ai to fa I u ke taha pa u ke o te mau mai te ko si ni me fe ko me na u si o ki ai I ro tu aki mai programa tana panga ko ni mo fa mama o me ai e kono atu nga te tau loto mamahi pe tau fitu kuaki pe tala mai le tak sapta ai ke te alu ki Stockton ki tirila ala ki te ki ai ta mai tirila alu ke tak sapta pe ku nau fai fitu kuaki te tau fe ai pe kono moni mana sa ave tirila pa ke kau tak sapta ke ta vahe ke nau kulupu pe atu ko ya o fai aki hana ngau ke pe vahe nau family mo nau maheni kange ko tari ko tak sapta ko ko o fe fine pe mo madu pe hanga ho te tio post wa ka posi ko be mo ni ke si o ka mama ka to me fa buri ki ta mai ke al ki Stockton ek pe alu o fai nga pe ko me pe mana pa ke hoko ko tau lu atu en ki ato taimi e toi Maria fo pe fa ton fa lao ke ilo e moni ke fai mo ta ofi ai fa hinga whakapo o fai ko ni he ku mahino pe o kau mo Mario tiri la I no fa o me ko ni matu ke Mario tiri la ko ni ha ona ia pe me he fe tu go o ku lahi ta hai scam pa mo flood o ku ai ne kaunga pe mo hata ke he pe na na fa o fonga ko ni pe mo poto a na sai ho mo ko he ka vi mo to ko ni pa ko no atu nga ai ke watu mo to e ke ho mo paanga ku kape mo toria pe fekau ke mo mawahe pe ai mo faile ba mo restraining order ke ona mo tu wang ke to ko no api o ata ka ko to be ki alu ki warehouse pe ko fonga ko ni he kai ta ofia hata I le net ko ni he ko alu o fenga ke ta ofia fini ko ni o pe fonga ya falao ya fo pe I ngai fonga ke o na fai ko ai hato palo pare ma ke e ho ko ai mo tol mo me amai me o pe o ku fihia ho mo pa ai be fa mo atu tau to te ngau e tau suri te ma o pe ia
toa ta mai ko na ko fano ngai ko malolo te tau ki mo to tahi ala e fihia ni ke fihia ne wa mano he tongi tupe tau pe ko hai uhinga mo ua whakakau tono ai manaki i kai ke ilo pe te ma mai me fe ia he koe ngai pila ke ta o koe ngai ai fa me ke tauhi fa fanga fa nau mo family mo ngai fatongia ke o fe ma ge seniti ka koe wi fo ia pe tiri lai me ne kau nai te ke na o casino pe na o no hotel pa anga a hai whakalere pa mo futuna meni ki wawa te watu mo ai mo u society ko pa anga me fe ko fia kakai e te ma mai ha pa anga una whakamore i kai ko foi me veo fai ko whakamore atu kai te uki taksapta ke te finga i masirini mo ofa mai a holo mu ya me pe ko fia mau ki tu wata mo ua he wiki ko hopo ai mo wang ke tau laka i rewa ki whare hopo stoktoni au hiwa septema to anga mo ki la i pepa peo tohi ai e tau whakahalo to tau ai rewa mea ko te mo kalati ai tu waki ko ke whai ko i tonga ko Amerika ni o ngofua whengai mo newsi pe mo media ki tau iai pe osi ko ia pe whairi ai pe mono su ai CEO ko ni pa mo ne kau tato i tupe e mai o wika ki hapanga case apanga ia e to o taxi ko mea ko to pe under the table o wika i ilo ki ai RSI pa ko tawa ke fi mo tohi red flag ko tama ko ya ko ne criminal case in Virginia ta uia ta hanima ke ma o pele koti se mo ke ma va mi ai ko pe na ke no fa me pa ke tana manga o ka pa to ko na mo tu ko ki ko e au mo ofa mai ya ai ha conseni su mo ui fe fe pe ke ma me mo oni o a me aloi mo ni kita futala mo ye ko ai kainga ko mo ulo pe ko no fo ko ni ko au pe ko no fo pe hotel ko mo tipo to ke ka ta ha na to tonge kai mo ku no fo mo me alere mo fura holo kai mo na se ni ta ko ta pa o hotel ko ni ko ai ki kulo haka ku tu pe sto he ko ya to masie ko ki haka ko ki ma solo ku tu he ki ai ke lolo pe ko ya ko o kai mo ra sirin mo me mai pato ke si no foi kai mo ra sirin ya ko tamato vai o mo ko tu ko pe ko tamato vai wa ko rea ka mo to mo nga ue ke to mo pupu ke mo ngo whangata a nga ue sirini pia whawhanga ke mea totonu to family o e mai mea kai haa ke te pore ai ke whawhanga ke to family ko ofa ia he o ki mātua tangata ko e neafi i he hopo e nau ilo i pe ka ka atiri laka nau mui pe ko ngai kuma mai nau ki foi manioke ke nau haka o nga ue
ka mo no fo no ta fa ki ke po e ne loi tau lue tai rewa ko ia I family tu ti mi usu mo mea mai ke tau fai ngau ko ni ke tau fere va fai na frawa ko ni na pe ko ke ta hai poto I mama ni ke a o tai pe ke a ho fili ko I novema ku finga ha mo na me fai tau ai ai ha fo I tau ku ke na wongo I ko pe mo ka kai wa na wa ta mai ko fa more tu ke tongi tupe ngari ta palasia ho mu polo kalama to la ko ta ha ku se ni te ta ku ngau ko ni la hi ho family o na mo o fihia na pa nga me ko no nga pe ko yo mai o fa no lo ya ki mo no fa kore pe mo ne lau ha ko kore mai pa tu iau tu I mo ni pa te ta ko pa ko ai mo te ki me o sue pe kai pe mo fa nga pung ko yo fa malo pa mani ko ki polo kala mai ko ni ko ki hange ko lau ki pe ia ka tau kai ai ke finga I haka ki kai na fai ka e lau he kai pak ko me pe ko ko fa ta mo aho ai hamu ki aho ofu mu to na ela sai pe fisco unia ko se tu tak ma fisco pe mo saka meno pe orikoni ka ku firma ela sorry ha pe ha to lahi ela va mai ki mo ni veteki mei he fare hopo ko isto ko o fato e moto gato ape ka tau te wa tu ke programa na yange tau ho tu ga to ki tau ti so ku pega te lu e to ta pe ki ka pa to o vale pena to ko tu wa to na lo to nga na to ki ha ke na to te ma o fa